museisia muthenyomwe na kilile netembele vandu vai ase na iwa masia kana indi vandu musea wona ailie ndi kana sonzomele kivisi ona ikalisa mutini kisa kuvona mavosu na masonia muno na nende na masonia muno na ku wende na sonia indi mavosu o intravika saumwe na nusu sasa Afrika melone wasu sasa kokote Vilingi wa Mauvoo dina wakamemeka kama visa kala okende teka Mutongo TV ngwatane ya mukamba twambe tweet @Mutongo TV ke director MWEMA #ni Vilingi wa Mauvoo na mudhanyana wa mundi Mauvoo ko talango banise kuma ukamba ne kuma ndisi anza na kuma vande ito ya Kenya na indi ndongo isia makanisa no siende na kuleana nondo ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga inawe tie kanasi alitolika utetine na chomo dhanyana wa mundi ne okulitie ndongo isia kanisa niselete kuikonia na maundu mauteti ndongo isia kanisa niselete kuikonia na maundu mauteti namba ito SMS ni ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano niyo namba ito atumani mukuvenda vie kana ndongo isia kanisa niselete kuikonia na maundu mauteti vane kuya ni kwete mavoma uo mavoma ikithie mavoma kele mavuti mwamba nito ni andikima mavome na utuika wa umbania na unaicha wa Mauvoo nyeneta wa Steven Mwema na loko ndethe sindini wanzea meko eta wa Sharon Ndinda na a ni amama Mauvoo langu mbanisi muthenyani wa umundi ala tukumbanesie ni vamwe na wera ile manyatuyo NMV na BBN tukonetie siasa ya undongo isia kanisa kauka tu wa seneta na governor wa Getino uendeye ukathela indi amwe meseni mokwata na nangi menda kuthime moka choki ikiumia muthiata na umuthini tukuete kilungu chake licha utuika utandithia Karioko usini wa Ilovi Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia mwenda museisia na udhocha nikenda nende na kumanithia mithenya mivuthu itina wa ndongo ya ODM Raila Odinga kuweta kana ndongo isia makanisa siailite kuikonia na uteti ndongo isia makanisa kuma kuweke bwezi la kauntini ya Makueni nisialiana na uneni na yusi enda ndongo ino ya chama cha ODM Raila Odinga yite uwekio kuma kula kui kanisa mwandikitwa Mauvoo kuma kisioniki Kennedy Mulinge enangewezu naende mwana museisia Kennedy Mulinge no kutwete yange wa isu o twendeye ndini wa Vilingi wa Mauvoo oyu o twendeye tuisonga nambe mathikoni ma ulawa imumbunge wa Kibwezi Kalembe ndile ndongo isia ukamba ni itongo iwe ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ndongo ya chama cha NAK Kaluki Wangilo ni manene yevata wa kukwata na kusinda kivila cha usumbe cha mwaka wa ngilile miongwele na ile Kalonzo Musyoka no naisekana vaimundu ona wiva utonya kusinda kivila ki ewe ka vatengwa ataneo na ke Kaluki Wangilo no na ile isevata wa ambaye ya mukamba kukwata na kedha ikakwata kivila ki kinene cha usumbe mutongo wa chama cha maendeleo chap Alfred Mutua ula ni gavana wa county ya Masaku na kinu na leandile na Mauvoo na asia kana mundu no onga me ewe kana kasinda kivila ki kinene munini wa musumbe Dr. William Ruto na kenu na leandile nangewa ayendongo isia Wiper si na maundu ito na kweka mwene indi tiku kwata na kusinda kivila kimwe mwandikitu wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka umundi ndini wangiwa imwana ya ikumbea siasa no kutuelesia kila kiende. That is a block by itself. Chumwa kimwe kamondele kuma kamemeka kakunambe mwe kama visa ka Mutongo TV kwithwa no nenanya na ula wa seneta wambe wa kaunti ya Masaku Johnston Nduya Muthama kukonya uteti wa ukamba na Kenya nzima kilunguni cha kunambe mwe cha uteti cha ikumbea siasa wa chuma mvetu uteti wa ngwatani ya ukamba na kivila cha usumbi wethitu methoni na kilikoni cha NMV aingi chumwane ke itina wonenanya na Muthama kumya na kwa kanyangala itavoeka katika tuwa ndongo inene siya kiuteti Kenya 2007 na tuweka Kalonzo vice president 2013 na mtu running mate wa Raila
na 2017 na mutu running mate wa Raila yukwa me mundu umwe atu Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ena vinya kana wa Ruto uke wa munene withito utonekanu mbaya mukamba kukwatana na kuthukuma kwa vamwe utetula uneona nsikitani wa kele muvitu mathiko ni Jafeth Mboa Mulu mwana wa mbe wa ngumbo ya kiutetia ukamba Mulu mutesia kuya wa munyu mwala kaunti ya Masako. Kalonzo Musyoka kwa ivinda ingi avyetheka ukewa wa muthama na mawendekithio manya na mamunini wa President William Ruto ilembetani ya ukamba. Mheshimiwa Kalonzo doesn't need these small things. In fact, kendo kelaji mwaelezwa Mheshimiwa Kalonzo is proper coalitions. Si akueta serikali. Tutuande nwe bobo wa mwaki. Yes. Mheshimiwa Kawando kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa cia Kenya. Kaitoneka, naito CSA. Yes. Aje ndire nana my brother ngewetwa muthama ngona inena nditwa ndiambeo songela na muthama. Is my brother. Yo muthama na Kalonzo no Musyoka ingi unana wo watene. Eli vau itina ni mathukumite imwe kwa ilungu yasa kavindani ka Kalonzo munini wa Musumbe muthama ae muyumbe wa Kangundo ngwatanone ya CORD mwaka wa 2013 na NASA 2017 Kalonzo na muthama maya nyanya mava kuvivyo inde kuma matane sekiuteti mwaka wa 2019 ivathukanyosyo ni sionanisie sanzu mathikoni ma Bishop Nguyo kuya kathiani munini yoni wonyuvani munini wa senator wa county ya Masako kwi mwaini wa katatu. Itina wa next year ai mukona muthama sembeta tuwekelu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa. Nondo niwezi bala tui na twende tabau ona kalalia tuile bae ulumba nanga mutungia kibeti chake ne mwe kibeti tike ne senator. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Uteti u wa ngwatanio ya ukamba kwi wa katano unatheye na Mombasa Road imwe kwa imwe wathi kwamba king'ang'ani kwa ivinda ingi mathikoni ma ula wa muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe Ndile Savali ukewono kelilwe na weke wa mwongoni ni governor wa Kitui Mwandu Charity Ngilu. Inywa umea amutua Mheshimiwa Kivutha Kibwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone na nyengolea na akia yasa kanai ona mutua kaonga mandasinda Kalonzo ndasinda no tusinde mukamba no asinde me have faith in the Kamba people no tusinde mutua Kibwana kila mundu ena haki ya kwenda kivela kio president lakini ilo kuona kinu kia ungama wone kwe kala Kenya itise ona mama ukamona waitina maunyuvanini alama oyu elima vitu ungua CORD na NASA Kalonzo Musyoka ni wetikile kuthukuma ungua usumbi wa Raila Odinga ationzika yosio sia kosa kivila keusi akimanguta makulu manene ni kana yo Raila Odinga no etikile kumukwata mbao Kalonzo unyuvanini ukite tunaambiwa ni huyu no na tiati ya no tokulia niki eki tata mutue kwekata ngilo kwekata Kalonzo kwekata nungwelewa tusiambiwe tu tuende tu hivi hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Charity, I want you to know Kalonzo will not run alone. Kwanza Mungu ako pamoja nasi. Alright? Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja. Ikulo yingi ni kukonya yo munini wa President William Ruto no akwatane na Kalonzo Musyoka na tongwi alangi maukamba mbe wonyuvani munene ukite. Ruto kwi iyo ainene ya mathikoni kuyambili ni Kangundo no vyayetheka na avuthisi ukiwa wonde wa ngwatanio cia kiuteti ula unanene iwa kuya Kibwezi mathikoni ma Kalembe wa Ndile. Nilisikia wao jana wakisema wasipoungana
huyu hasla atawanyorosha mapema asubuhi. They must first have an agenda for Kenya. You cannot just meet or unite merely because you want to defeat somebody. Na msipomshinda ukamba huyo na makulyo kauta thinende ni atiti ondema ukamba mena muvango wa ngwatanio mbonyuvani munene ukite na ningaliko yikuye na uniko ndino wa BBI handshake One Kenya Alliance kana ni ndino wa Hustler Nation na uteti wa UDA. Nundu ithe twikayo Kalonzo athie weka na ituthi umukwata kwoko na ithi kubaluka weka twakwata faida miao na yuno nungaia ne bideta Samson ye konde uthingirie itue cia nyumba ile ya Bilisti ti kiali me kiali ndiondo ya ile nilivotea ikumbea siasa nyenito Benjamin Mwaka tuyende na Mauvoo makoneti utechini kana ngusanisi no siende kukusiwa katikati wa seneta wa Kitui eno kuambua na gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilo kavindaka kuvika vitu eno kuambua ni wanene iyo mbunge ni ya senate aweta kana maondo ma uiti kaunti ni ya Kitui maikitandani cha Mauvoo na minister muveani wa uiti kaunti ni ya Kitui WINAKE tetu na keno na lenile na Mauvoo ayasya kana uneni wa eno kuambua ni wa kwimandhia nguma siaki uteti muthenyani wa umundi seneta wambua ni waleana na Mauvoo aiweta kana uiti kaunti ni novalukite kumana na kulia kwithu wa athukumi na wana sindu sia kwena sia uiti Lina Musangi enangewana yonthe. Seneta wa kaunti ya Kitui enokukie wa Wambua ni waendea kuthingilila kana muvea wa uiti kaunti nino uendea na hivyo kana ila sunguma siawi on its deathbed. Seneta uno tongilili endeto ila waneneta bunge ya seneta sumwambuthu mbitu kuwa vala wa iseta o. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Itina wandeto isi seneta minister muveani uwa uiti kaunti nino WINAKE tetu wa musongiani wa isi kana mena machine kana equipment ila sia ilena omituke sivitali uno tuikithio wa level 5. Ninandikie balwa nikenda yoke ya upgrade we na ni upgrade wanu ndo ajao ni kwitha facility ile inethe yovo ni mbeanu sina kiwango kianu tuna CT scan tuna renal unit tuna x-rays tuna laboratory tuna amenity ward tuna even oncology on base tuna enough dawa na kila kindu ko upgrade ni hospitali eno kila tuetele na ni kalangwasi yo ni ICU nudu tuna 6 beds lakini tuetele kwandika mandaktari ala ni tuandivataise au soon we are going to have our winio kadhi ya hospitali wa level 4 wa Kitui ingine unaisekana mena ndawa sia kwea na kwelese kameme kana matakitali ala me hospitali ni umena unautuika wa kuita masivitali ni manene ona alama kitamba sina mengu makana ona masivitali ni maki mwene. Itina wandeto inusia minister Senator Wambua nunatambukia sivitali ni waikutha level 4 bala unethi ya wa umakomete wodini ya maternity na vala ingi makuna wa transfer makakwate uiti sivitali ni wa mission ulaiva kubi. Doctors have got to go to the X-ray theater or facility to read images from a laptop or from a desktop. And when they are too busy, because again they are also squeezed, they don't have enough of them, somebody will go to take a WhatsApp photo of the X-ray image from a computer and send it by WhatsApp to a doctor to make an analysis of the image and prescribe medication. That is as dangerous can get. Senator onu wathingilila kana masivitali ma kaunti no ni methwe na ndawa ndakitali sivwe methwe na mashini ile sele ni kana enenze mabikie kutetheka makemeba mamutabie na maiba education amanyate
Senator wa kaunti ya Kitui Eno Kio Wambua kwisila kwa kula syandu ma kaunti ya Kitui easiati hospitali maitu meki wenda wa abukunyu hospitali maiwe hospitali maiwe nikenda ndu maitu maka kwata uiti maka tereka 300 sia healthcare facilities ila already twete mwene nzindawa ukethianda kuthi kilometers mbinge na tukamwete ayo yiti bakuve kuma ila governor Ngilu wosie kivila kie ikulu kwa mwene nzini muwa ukweli no atethekea sivitali ni cia serikali cia kaunti ino kana ni ngucanio cia kisiasa ciendeye kuma sivitali ni wekutha kaunti ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi tuilekania na Mauvoo makonete siasa kila wachumwa makilima enetheni makoma ni asokone wa mutituni ulawe kaunti ya Masako kutwa ithia utandithia wo ekali na aini alama thoka asokone ukutwa isia ndunyu ni maunengete nguma muno thini wa uneni wo singuma isio ntheni siaki Daniel Mongela mwandiki tu wa Mauvoo kuma kisione cha Masako no thoki sokone na ino kutunenga usungi wa makulio onthe alama watuma tutho wa mutwe Unakutwika soko wa mutituni wikitwe muna wa chumwa nolangi ni mawosa ata muna wo thaithi atandithia vamwena customers aingi ni mokava sokoni wa mutituni nundu ni soko wenguma kuma ngaliko cionthe andu ni mauma kona sikivathukanio va kaunti no Masako na kuka sokoni wa mutituni yoi ni chauki kusa ciandu kuka sokoni wa mutituni musie ciatidikevo na kunenania na atandithia miaka ya miongo na kindu niwezi tokwambia kuyananga twaende yo wende na kuyananga nyumba tiende na kwa ngina tamya miaka ya miongo kenda nu kwaje bebinda kwa kiebwa ya nene leta wa nino na kumba wakati usu anduge mokie maingi ba wethi ai moka mathami ya kusoko ikithwa ni soko yinguma mumewiete muno ni soko yinguma ila ni ambia ba kwambia saa umweni lakini muno ikama sana na nikwithwa athaithia ingi metha makanisani na mami na makanisani yuni wetu komani ya ndonyo tukatonya ni ndonyo nene soko wa mutituni wenguma na ndu kuma kona cionthe cia kaunti ya Masako ni makomana sokoni wa mutituni kila wachumwa kelelo ni kimwe umanthi wa mbesa wezi ni soko wenguma na wenguma wethi ya wanandu aingi ukeza ethiona tawachuma to munthi andu mebita na tanguku soko wa mutituni ni umwe kati wa soko cia kaunti ya Masako ila muthenya wa soko withia wa muthenya wa wachumwa la aingi mawosa ata muthenya wa utaiya indi ekali ala mekala bakuve na soko wa mutituni makomani ya soko niyo nundu usuna uwe muthenya woka ula kwithia na ndunu soko niyo soko yitu ya wachumwa yithia wa yinzio na yithitwa yina nguma mbingi juma ciandu kwasa makoka soko eno na ni soko twithitwe o twita sindu twina nguma ya guta sindu kwa laisi na yo ni soko nzio nundu na kwa juma ciandu kuma kwasa malu na manana wachumwa yithia soko yinzio suma kwitha nundu andu mauma kundu na kundu na nindu tuna o mewa ingi o utuvitukanite bai mundu winuka atena kindu andu aingi va kaunti ya Masako onangi kuma kaunti mutuini moka soko niu na ingi nimeukathia muno soko nundu maundu methia wa anduni ene nthia nimekuelesekana ona kutwika soko ni munene vyo mathina methia wavo na ala mekumbila atandithia ona vamwe na andu ala mokite uthoa soko ya mutituni ina kiwanja kunini kwa unya ni boya kaunti ya Masako tunene mutituni ukaimwongerange kiwanja kulingana na ile shida mimi nahuaga naona iko hapa. Mimi nimekuja hapa karibu almost sasa zaidi ya miaka 4 niko kwenye hii soko, na kulingana na vile mimi naonanga ile kitu kibaya huaga tunaona ile shida huaga tunapata ni kukosa uwaja tu, kwa sababu sasa unaona mahali sasa tunauzia ni kama tunauzia kwa barabara, huaga tunasubuana na magari sana hapa, na soko kaunti yenyewe huaga inatulipisha. Kwa hivyo hatufanyagi bure, tunafanya sababu kaunti inakujaga na inaokota rent ya soko.
na ni mutandithia sokoni wa mutituni, na twi sokoni wa mutituni ni soko witha andu aingi muno nundu umacia andu mpaka kipauni kuja mboni, lakini ndwi kiwanza nundu twithukumia lelu. Soko wi kilomita mbuthu kuma musiini ya Masaku na kuma miakani ya tene uende na kuyana kila muthenya. Kuma va sokoni ya mutituni, Mutongo TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Tuisonga na mbele mithenya mivuthu itina wa mutongo wa ODM Raila Odinga kutula mutendongo isia ikanisa ila siuliana na livoti ya BBI kwe umunthi atongo ima kanisa kuma kweke bwezi county ya Makueni ni maliana vanene na uneni ndongo ini sia watakana onasioni enenthi ma Kenya na ketha wa BBI ikavita makakunika vanene na yu menda ndongo ina chama cha ODM Raila Odinga ite wekio kuma kwela kwe kanisa. Kennedy Molewa Mulinge kuma kibwezi enangeona yonde. Kanisa tamwene kianda mnene maunduni makonio chotongo iva Kenya ndo likite nthini wa kilingisi cha isaso ya kuvindwa katiba wa BBI ulotongo iwe ni Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta. Mungamo wa kanisa ni wende utulwa mutuni ateti wa uyumetokea ndongo wa chama cha uteti cha ODM Raila Odinga ulaine na chathini cha kumumasa kalembe nileka vindani kalona asungia ndeto siya Father Gerard Matolo ulona amendi Raila na President Kenyatta kwa watia utu wa koti nene wa kuungamia BBI unawetia kanisa tawali tekutia nesi uteti wa kuvindwa katiba na atongo ima siasa na somi mame yao. A sober is a judge, and we know that judges are sober. One judge is sober. When he's going to his seat, his throne, he is sober. And one judge is sober, how about 5 of them? So we should not abuse their sobriety. If we abuse the sobriety of the judges, then where are we going? Mimi ni mtu wa Mkristo. Lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Usiseme ya kwamba rege imesimama au isimamishwe. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Wewe omba mambo yako kule, soma Biblia na kila kitu. Wache sisi tuendelee mbele. Kumana na uneni wa Raila yu atongo ima kanisa kivatho konyo vaki bwezi kauntini ya Makueni kuyo mundhini meyumilia kuliana na ndeto isuva la mwema weta kita kivuthia kwa ikanisa. Pati mundu wisi ngai utono nenu ni watona kwitha veka kuthia kana kulea kumana authority ya ngai in a nation. Na undu usu wethe wa ni ukuvuthisa kanisa na undu usu ndo nendesha muno. Kavindani kau ni maelesya moni ene yenda nene utongo-ini wa nthino na mena utuika na maele utiweti na maundu ni taama kuvindwa katiba na valangi maelesya mono ene nthi na kuvindwa kwa katiba ni kuma kuna ta ene nthi alangi. Pati undu na umwe wesi waveta kanisa in the leadership of the nation. Nondo leaders yama kanisa, they are professionals. They are part of the community. They are part of the nation leadership. Na yula watu ya tuibete ni tukwibete vinda kula ti possible kwibete kwa nenda kwa ya kanisa ni part and parcel of leadership ya thino ni ile ndio consult wa ile maoni mayo ni male kwa commodate. Kanisa ni wananchi kana ni sehemu imwe ya thino na nimo andu ala aingi anomba ile kutha maiko na kula kwa wingi na ibindani thi BBI kuneno BBI ni kwa vekti pia uchumi kana maslahi mandeno na kanisa whether we affected tamowe na abuas ala aingi. Musiaisia wa makanisa Mayan Time Apostolic Outreach Bishop Geoffrey Ganda inena ni waweta tatongo ima kanisa mena kianda kinene konyondo nthi ya Kenya itona kutoa iwa. O tatongo ima makanisa nitwa ile kwitha na wasia nondo andu ala meonene wakatika maundu ala makonetie enenthi aingi mamo ni members maitu katika makanisa. Andu asu ni mwako ni makura na andu asu ni motu ina moko ndonyo na maundu ni maingi. Maundu maingi ala mekutua katika nthi itu ni meukonia andu maitu. Kavindani kau amwe matongo yana meenda kanisa inengwenda ya na makula ndongo ya chama cha ODM kiyumilia ingi na kwitia uweke kula kwa kanisa na atongo imayo kwa kunena ndeto isu. Andu ma siasa nenga hii kanisa ndai ya
na muyithukisha kanisa undu mekwasya na muikonsoti kanisa na uona kila kindu cha ila nitiobo ya serikali yitu ithukume na muamba na kanisa na majia kakuthalau kanisa ndongo isionthe cia siasa siithukisha kanisa na uona ngai ailia nditu ya Kenya. Ta national leader ni amanenzia onaiva ilotona nikenda apologize kana etewekio kula kwe kanisa nundu kanisa katika ndeitu ya Kenya ni kanisa ni stakeholders nimo aingi ndini wa ndeitu ya Kenya na nimo stakeholders ala aingi na nimo kuna akula oingi nemenda mbunge tatu cia serikali ila ni Mauvoo wa koti utongoni musibirano wa makwani mbunge sivo mbunge nena nini siungwa maspika na Mauvoo wa kizaka tivilo tongoni president kunengana ndaya maendekethia kuthio kwa kithitu kwa asikilitha ndatu ala president onalele kumaithia kithitu. No, so the three arms of the government kelemu kunengelenge ndaya etha GSC na nengania judges malikitha manaya bishua onde nundu mwe awe asyo no seo asili makanengwa ndaya yo na asili ala manatia leta thanda tumatanenyu no seo kunyugwa naende pamwe no ngiongelela kindu kikwase kana koti situ nisele kunengwa ndaya itumine kwithwa andu metha na si kondeti maundu mo kana life yo katika ndi maenda asiline na asili asu ila mavuthwa kana maya makunengwa mwanya wo katika ndi ndisi da yangie bandu bataile. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, County ya Makueni. Ni muvia muno mundu Kennedy Mulinge na indi mwanda musesinge wesu ni itumitania okulia kana ndongo isia kanisa nisilete kwikonia na maundu mote tiende na tuma ni mukuve namba ito SMS ni ile 395 ile 395 niyo namba ito ya utuma ni mukuve namba kwa saindi kana nambothi mwavai ni nisio kethaite tina vindete ya saa twethiana. Kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia sindu situ na kithuma yuambia unyamiti ndukanyenda wa no kili wa itabakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wo mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayuka aithambia musi ndicho ketao kithangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda. Kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo vi kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu. Hello, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Yes. Mwekene ya mbesa. Na nengeo kila kevoja uthukula ipoka foka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi ya diye vina wakwata. Ni vina simu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa iti siya mana hivo unu nalikile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai. Kitai pumuzi kwenju kanotu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabisie. Dia motabisie ndambeye. Kalota simu akunye tukambisie siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Kampuni waye iya wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoka usovyo waye iya ilese ovyo va Kenya. Nitusova siya iya muthemba wa lisha fresh na ilani isi ovyo kwa mwesi waku uonthe na ingi tuina mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile evo kuvina aku na ingi no kwate iya yito kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa mavombe yangenena ni naito kwisila nambani ya simu noti mwonza ina nana noti ile ina itatu nana imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni muvya muno mwenda musese nondo akwenda na kusia isi ya Vilingi wa Mauvoo va Mutango TV ngwatanio ya Mukamba twende na mbe serikali ya kaunti ya Kitui kwisala kwa muvya wa mawithi kusuvya mawithi ululoko ni aungamia wenzi wa simiti kisioni cha Tuimuna kana kisioni cha Tuimuma sub county ya Chuso mwingi ya Yolo. Wenzi huu ula utoiwe ni kampuni ya simiti wa Ndovu wambiwe miaka 11 vitu na kwena na NNDMA Kisioki iseso ya ambiwe serikali ya kaunti no na NNDMA Kisioki Matese Lina Musangi enangweno yonde. Serikali wa kaunti ya Kitui kwisila muvea ni wa mawithi ululuko. Utongoiswa ni Minister Patrick Koke Musau nunongamisa wenzi wa mavia makusau vya simitika na limestone. Kisioni kia Tuimuma sub county ya Kiuso mwingi ya Yolo county ya Kitui. Mwoloto une kwa tiania na kiyokia ene nzima Kisioke alama na isikana mwekezaji kana investor ulo kwenza mavia na ula ni kampuni wa Ndovu Cement. Ndoatia mitalatala ya wenzi akwelesia mathina mo mwene kivila wanzama ya Tuimuma Development Committee Hiram Maluki niwa ise kana kampuni undu atia miaela ya ile na maambe ya kuika corporate social responsibilities kana kuika undu enenze menda kwa tiania miao ya wenzi wa mavia. Area ya kuito kulingana na geology ito kwewa kana kwe na madini kwa wingi na indo tukwenda aekesaji indi kila tukwenda tahene ndi nati sheria ni atiwe ethia ni kuthamwe ni nthamwe na ndiela ya ilite ya kisheria ethia ni kukwatiania thoa ni tukwatianie thoa ulotuma ni thinga we bandu bangi na nake no ti nuke niwiwe wisa ethia onangathio manda munda bandu bangi ndiowa. Hiram niweleise mathinala methito makwisila taene nzima Kisioki kuma wenzi uwa mavia wa mbea meakelinzelu. Thara la manene kwanza mesia kwithwa me mathuku saiti na ala ithio yutu kwigwa tutomesia kubitabu nundu achana chito ila chiosoma. Be sukulu ile Muluko Primary School, Chuso Girls Secondary School, siebu okutani wa mwindi. Na ila mundu nuku na mbaruti iisi yake ni mmembwa mambe kwa afektiwa ni na osu. Number 2, ila wendeche kila muthenya kwatwanga mavia asu kana ithia kelele osu onde wila sine concentration ya chana chito masomone ni theyebyo. Mwene kivila one waise kana mavia lato masova sesimiti iyo ndawasi amayo ndawasi kuita mundu atulika mavindi akwelesia kana mavia ni malato monona undu mwekezaji kumatho ya miunda yo tiwe ya ile kwitho wa yuthowa na wathi kilivi matena grade ila twinayo komwe withowa 1 million wathi bandu bakwitwa Nakuru komwe ni 850,000 na wathi bandu bakwitwa Omambei komwe ni 900,000 bahani kia ututhowa ngilia na imwe. MCA wa Kisioki kia Kiuso Stephen Musili nake niwaise kana kampuni wa Ndovu niwaile kwa tia mitalatala ila enenzima kwenda kuikwanika na maende na wenzi ethia kampuni yesu ni kwenda kuendea kwithwa baba kubina itu ni anize sindu ila anainji metitie ethia ni nyumba cia andu cia tukangie andu azu maseovitio nyumba sukulu izu na nangikie nese obwe lelo ila zibani sese obwe na bateba kuka kukua mali twazane make mutambo bani kana maandike ciana situ nondo izu ciogua ina zara nene muno kwa nanga lelo situ na sindu ingi mbingi sithito zikwikika tutakwenda.
Minister Muveani wa Mawithi Ululuko Patrick Koke Musau nake ulona atwa ise mukutano ukisioni kienu na ise kana serikali ya kaunti ya Kitui ninonga mise wenzi o ulondo ithite yuku na baluti niciithite se kwa affection na nyomba cia andu kwatukanga ona tubuli na nitwacia cindu icio citonye kuripewa na nitwaungamia mubakama tonye kutimisa maundu ala twedikilana na community oingino na ise kana serikali ine kulikila katina kuikithe kana ekali mwata miunda yo kwa mathoa mathuku kuma sub county ya Kiusa mwingia yolo county ya Kitui go report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tuisonga na mbe na tuitanise na Mauvoo mautechini kana mukamba ni wisikie ta mundu evitiva ndino itu ya Kenya na mukamba oingi ni wisikie ta ulikite kila kona ya ndino itu ya Kenya aimanda ondo tonya kwa ilia mekalile yu kweke sione cha Karioko musine munene wa Ilovi ve akaba mato isia vya sala wa taili vala masova sindu kauta sivo siato na sindu ingi siki vathukanyo umundi nitukumbanisi kilungu cha keli change wa akamba na utuika wa utandithia vala Benjamin Mwaka uvikie sokone uwa Karioko vaya Ilovi na atumbanisi livotino ya keli. Akamba ama taili mathukumia Mawithi ululukoni momu ute ni lelu ungu ni mutao wa kuvitilia kiko yuluva ingwa muni vena suevyu na muisi wa kuvinga wia hila kui musimu wa mbua tete lailo lila yiko ekesela baya takataka ngote saija uno utatu aku yakweka uwa tenda ateka batu tera abandu akwe takataka na sindu ino cia mina kuwa siombe kangam taili teno ya mina taili teno ndithae tono bakwa ngam ekombe wasiato tamundu wilika kivalua niki kukima kimu waile kwithwa wiyumbaniti nesa akamba mathukuma wia meyumitie ta ngombo abyukane kandemete anoka sisi bacha gene geteme au enetemete na waya na ukasisia withe akuno da nitotona wako ukaza kwitha we mwini ino yeso kukua tena waya uma ukalika ngwane oyu ilio wa mina lika ngwane nukutona watona ngwa bau utona loma bangwane ukaza kwiwa utonete yune the aniki angwa taile ndo wau mathina ma ya na ala methito maina masia muno amwe ndi kukonya utongoi na kuvalana kwa biasala kuisianiwa na undu ya ili miakani ya vau etina na wazizia court mbene taiba 25 teba ndene nisiokie siezo ko biko bibiti naweza kwethia nudo noko za customer tho wasindu oi okeza kwethia no withe sindu cia kwitono kuwa ne kanzo ke ofisini indi vova ikindu kithia wana maumu kikalia kwithwa na mauseo one uvisi wa kamba aingi Karioko na nthino akivalua ki aingi ni mambite na kwandika kamba aingi uyani nyene ni uwete sindu bingi ndatona weta nundu ona you this form now you ona you ketha you on you ketha niko sio this year ne ndako waketha kaji itina wa kuthukuma wia kwa miaka kauta amwe maambililia mauya mbe wa miaka miongwele mivitu kuvikia oyu ni makite sitwa na kwikwatia customer kuma ngalikoni sia kuasa takisumo na ngina nthino anthimo tui ile mbetani ya Afrika umilono wa sua yu kuma na kwata weyo ni customer wako umwe we Rwanda ni mutumea na kwitinanga nondo wa ulo wa minolika corona ya minolika inaongamisie na ndangone asimu na mukone asimu ambia anetele corona ambodhela kithito kito cha kumanda usungio wa mama mathinamo kuma kwiutongo wa county Ilovi kiinesia matunda itina wa kwithwa simu yitu itano sawa twa makunia wendi wa athukumia inge va musini Ilovi ni kana serikali ya county
mwamba na serikali nene ni maileta kukwatia ni andino wa kuseuvya na kuvitukithia mitalatala imwe ila vina kianda kinene ndino wa kwa ile mithukumile ya NMB aingi. Na yu mwisio wa kutambaika kwa wea o muno weovo ni kwithwa wau wa COVID-19 na imwe ya miamula ya serikali kukonya kukutana na kunaika kwa wau o yu manenga nzeve ona vanini atandithia ano kwa ile wea wo. Sindu ino tio sisi akwatangwa ni mundu na wina corona na withi ukwata nuto na gwika ata kwambukizo ita sobiere kitakwi mundu wao kako customer ya vingi wewe kwa sioka isi ndugu sawa mabikiana si kama bikiola kwa kabingo kutego bingo si sobika muthia wa livoti mwana mokamba na viasala wa taili va musino wa lovi dilivotia Mutongo TV kuma va kaundini lovi ye nitawa Benjamin Mwaka. Tuisonga na mbe Mauvoo ni makoneti uteti ni kana ngwatanio yaki uteti ya naza ni kuoneka taitono thela na ngwatanio ino taitono tilika kumana na uneni wa ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi kuu ya Kisuani kanisani umwe kula waweta kana waiwa siendo ndene wa chama kika na ngwatanio ino yoteti ndwitha uyanene andu amwe maitona kuikika na kana andu amwe ni meyendete muno na kumana na ki mwaka ni utuendete kana osa kwa nini wa mwaka utuendete wangilile miongole na ile uivika ngwatanio ino ya kiuteti ni kuoneka ta itona kutilika ni uneni wa ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi kuu ya kaunti ya Mombasa kanisani umwe muthenya wa mundi. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Sisi tunataka tuende mbele. Tuliunda NASA. But let the truth be told. Honoring of NASA commitments has not been done. So, if you want to try and take us back, and you don't want to accept that there's a serious deficiency of trust, how do you expect us to believe you when you say you want to be in a coalition with us? Tuambie watu ukweli. So those who wanted to ask this question, I've made it very clear. There's a serious deficiency of trust. Yale tulikuwa tumekubaliana, sharing of revenue resources, it has never been implemented. When it comes to how we were to work as parliamentary committees, mumesikia, principles of NASA were being removed. Removed from committees. Members of parliament being denied committees. Because they have taken a different stand. Because Malala took a very proactive role in Matungu. And Ambiwa, you cannot be deputy minority whip. Breach of trust. Tuitanese na Mauvoo tuisonga na mbe kiko kimocha kusanese nikikusie kuya Githuguri county ni ya Kiambu valamu manyiwa umwe wa kimanisio cha iolo withiwe emwe nyumbani kwake ena kitau chake sasi uthiuni wake na evuti muthemba wa pisto yethe wa ute wake
kwena na munini wa komanda wa volisi kisioneki itina wakutoa isia ukunikili ni methi yevakiti wa isasi na meyo ingi ya kaukona ni akana na ukwezi wa mumanyiwa u ekie kweyumia thayu. Asi mumanyiwa u yumenda serikali yeke ukunikili kwa mituki kumanya umo waki kuki cha mumanyiwa u nondo meuya mulifuko tawangu lovu utukuni na kiokoni methi ya mwi wake uvalukite ndi windhakameni na ivuti ilelo mesani. Kemedo ni kukwera no konegera. Kama yeye tu ndio alikuwa anatumia hiyo, sababu kuna vileo alikuwa na burudika naye ndani ya nyumba yake. Kwa hivyo ni kama tu alikuwa kwake nyumbani, labda akifanya mazoezi na hiyo bunduki, ama sijui alikuwa anatumia namna gani, ndio labda akajipiga, ama labda alikuwa na wenzake akapigwa. Lakini hiyo tutachunguza, ni tunaweza thibitisha kwamba ni suicide case, sababu ndani ya nyumba yake kulikuwa na risasi kadhaa. Hiyo ni kuonyesha kwamba mwenendo yake si mzuri, alikuwa aidha mhalifu ama alikuwa na marafiki wengine ambao ni wahalifu. Kwa hivyo ni kesi ambayo uchunguzi imeanza na mwili imepelekwa kwa mochari. Risasi ambayo ilitumika ni moja na amepika pande ya kichwa, ndio akapoteza maisha yake. Ilipatikana kama ilikuwa iko chini, lakini ndugu yake ndiye alimshukua akaweka juu ya kitanda, ilikuwa chini. Nini ingine ilipatikana hapo? Pistol ilipatikana huko, na hata tumeshuhudia hata risasi ikitolewa hapa na polisi, tumeona ile ilikuwa ndani, tumeshuhudia hapa ikitolewa na polisi. Ni yake, maana sasa hii ni kitu ya kufofia, maana mtu kukutwa kwa nyumba alafu na uwawa na njia ina hiyo na mtu nawacha risasi, ni kuweza pande ya usalama ikienda namna hiyo, hata wale wengine watakuwa na hofu, maana we don't know who is next na ni sababu gani imefanyika. Kwa hivyo tukipendelea uchunguzi ifanyike haraka iwezekanavyo. Baba yake anasema alisikia kama babu. Umundhindhini wa kilungu kitu chakwe ya mwana ndakitali witu nuko tuelese mathina alama tonyo kwata mwana waku wale akumonengane akwata nzanzo saisi. Kana withake okoa kwa yena vinya muno yu watu anatinga okay na tetanus no wauli kande no nerves ukatuma mundu ambio tura na uwa kana ndendawa mundu amina kwa tetanus withe watendawa kila kingi ni hemophilus influenza yewe munene wa kwete meningitis yewe munene wa kwete infection ya matu na yewe munene wa kwete pneumonia nayo na uwa meluko na tonsils okay na isu nundua nzanzo ila yambia around mwaka wa ngilile around 2002 kwa bikaju itwanete muwala maetetwe na bacteria zita influenza matheta muno na ni zanzo ya katano ida hepatitis B. Hepatitis B ni virus na ni ningi muno kokwito na niyo yetae sana ila mwigo mundu winayo cancer yetema kana ina muuku iyo ituma yetae mathina asu na itotongia serikali donga nundu sana pakubira cia na miaka 0 kufika mwaka 10 ni kwatira nzanzo esu na yo isi ya mundu kukwatwa ni hepatitis B na complications hepatitis B sana wethe atemeta uthukuma na yekala muno yeta thina wa cancer yatema kwinza nzo ingi tina wachuma cia 14 sioka mwai wa thandatu mwai wa mwanza na tumita flu vaccine ezo ndo imekwata thini wa sibitali cha serikali
no mathana na daktari nza nikana utone wesi na yetu isuvia kana kukwatwa nila tumita influenza kana ikua yii ndio kwata ciana kwa hiyo tana mwai wa thanthatu na mwai wa monza mwai wa thanthatu ni tunengana vitamin A na vitamin A ni macronutrient kana muthemba wali ulosi ya na nenga twana vina wako kitanda Mauvoo na mathinange kuma vutwenda mwai wa kenda na mwai wa kenda kwitha na nzanzo ile nzanzo ya mbere ni mukambi na mithenya nu twenenga na mukambi we katu munenga na mukambi miso na rubella ni thengeanie ni mundu na mwana inya na aceni ucio wa mukambi na kila tuonete ciana ningi ninenga nzanzo ya chumwa cha thanthatu chumwa cha mwanza na chumwa cha 14 lakini wengi ningi cio usilia kukwata nzanzo ya mukambi ito kulia ciana asiaini kana watu aisiana cionde de chavikeza mikenda wethani cia kwata nzanzo cia mukambi ikana tusie wa mukambi ala ko ni mezo mukambi no wa umo wa ciana kwa wingi atukalione kaziana zitu nzanzo undu yailite wa uzu wambia kusioka na kweta thina mwai wa kenda no gutunenga na yellow fever ko kitu fe kandi mwinenga nae lakini ko kitu kamba ni yenenga na we wenda yellow fever no nenga we no wenda ukaiva nikana wethani wanengwa kuma bubu nzanzo elenge na kana hospitali ndile ingi dinge ni ya mwaka umwe na nusu na yene kutungilirwa kwa nzanzo ya mukambi kwa ni kana tuenda kwa zenika kwa nzanzo ndo bailite kera kwa nzanzo ya kusiawa ya mchumwa tandatu simwe kumi na inya miekenda na mwaka umwe na nusu na isi jotu beta routine vaccination kwenza nzo inge lakini beva neni isu utana kwata deni wa private institutions kweza isi no weje vya si deni wa mipango kana deni wa nzanzo ila siata we ni serikali kwa vaccination ni kyo kindu na mudenzi ola musio na mwana waku ela no kana musianie na Mauvoo nuhakikisha kana we kide kana ni we ana ena avyanzeo na atena mathina mamwe.